Uwera Claudine murongoye ukoko hama muvuye mu gikoko y'ukoko muvuye mu gikorwa cya Swahili Fashion Week muri Tanzania Dar es Salaam. Mbega twovuga ko icyo gikorwa cyagiza kunguko nyabaki kuri y'ukoko. Icyo gikorwa cyagiza kunguko kanini kuko isi yose n'amahanga yose yatubonye seritu naryohewe cyane ko twashoboye gupresenta image ya fashion ya na modeling y'i Burundi aho duhagaze. Isi yose yagerageje kutubona, twagerageje kudefanda igihugu cy'u Burundi kubyerekeranye na fashion na modeling. Uko bishoboye urumva twatoye amakontakte baratuguriye impuzu twatwaye abantu barabikunze urumva kuri twebwe ni nakunguko gakomeye kuri y'ukoko no ku gihugu. Bimwe mu bikorwa mwerekanye amakuru twaronse under carpet mwarasho kwerekana ibihangano canke se iminyanyuro z'impuzu zikozwe mu biti. Mbega mbona byaragize akunguko canke cyo no kwita valeur ajoutée ku bikorwa mwako murerekana. Oh mon Dieu, it was wow. Ntekereza ko abantu bashoke sinze nyuma yacu batagize chance yo kubonwa n'abantu benshi nkuko byagenze kuko tuvuye kuri stage wabona abantu bose babaye epate, abantu bose basigaye batangaye bavuga bati iriya matière ni bwoko ki, uriya mwihariko abarundi bazanye ni bwoko ki. Navuga ko valeur ajoutée yabaye yari touche personnelle y'impuzu ikoze mu giti. Abantu ntibari bayiteze, hari abandi bantu bigeze kugerageza gukora impuzu z'ibiti ariko ntibari barigeze babikora ku buryo byaba ultra moderne. Bajyaga babikora nyine bikagaragara nk'ari impuzu zisanzwe za gakondo ari ibintu byo gukenyera no kwambara. Ntibari barigeze babona impuzu y'igiti ihinguwe mu buryo bwa moderne. Icyo rero nicyo y'ukoko ya presence Burundi yagerageje kwerekana. Merci. Hambavu y'ivyo y'ukoko uretse kuba uri CEO na founder wajanye umugwi munini w'abantu 9 namwe mu 10. Hambavu y'ivyo rero ntimwaronse award muga mwararonse certificate. Mbega ugereranyije award na certificate mwiha ikibanza kihe, mwakira gute ico kibanza canke se ako kaganuke mwaronse? Award umuntu ntayironka uwo mwaka ya showcase. Ubu niba nzaba nominated ni umwaka utaha. Kuba nararonse certificate ya appreciation ni ikintu gitangaje cyane kuko ndi muri bake bazironse, ntabwo ari abantu bose bashoke sinze bazironse. Urumva ako nakarusho kuko ntekereza yuko bizondimire igikorwa twakoze. Merci. Uri muri bake bazihawe bazironkejwe, uyibaza ko kabijya na kabinyo wakoresheje ko bakaratumye ariko uyironka gusumba abandi batazironse ko bari nyabaki. Icyambere am Burundian. Ako nagashya kuko abarundi buri gihe dufite umwihariko, dufite ibyo duha isi biri special. Icyakabiri iyo nibyo nakubwiye matière twajyanye abantu ntibari bayiteze, ntibari biteze matière twajyanye, ntibari biteze equipe twajyanye. Twajyanye n'abamodo bashoboye guha valeur izo mpuzu zacu. Urumva icyo nicyo cyadukijije. Mu Burundi turakunze kumva hari impano ubwacu turabibona twabisemereye ku media dukorera, ariko ni kimwe mu gihugu cyakira abantu benshi bava hanze baza kwerekana impano zabo ariko gifise bake basohoka. Uno munsi murasohotse, abarundi ntibaritabira ivyo bintu haba muri entertainment no mu bintu bya fashion. Ucihamagarira iki abarundi bandi bariko bakurikirana abijukire gute gukoresha ibintu bigezweho na cyane fashion na entertainment? Abarundi sinabagaya kuri ku rwego bagezeho kuko igihe cyose twabahamagaye twarababonye. Jewe nekereza ko icyo nabahamagarira nukugerageza gukunda kwanza iby'iwacu kuko ukunze iby'iwacu, ukunze ibihangano byacu uzadukurikira. Ukunze ibintu byacu urabona aha turacyafite ingorane impamvu abantu badakurikira cyane fashion. Abantu baracyambaye impuzu za caguwa, baracyambaye second hand. Ibyo bintu birangira mu mutwe ko abarundi ntibazigira bamona agaciro ka fashion igihe bacyambaye poubelle. Murambabarira mvuze ko ari poubelle kuko niko biri. Kuko niba umuzungu yarakuye impuzu akabona yuko n'umuntu wabo umutindi nyakujya adashobora kuyambara akayoreza muri Afrika tukayambara, kuri nge ni poubelle. Rero igihe iyo poubelle kimeneka muri Afrika, igihe kimeneka mu Burundi, abarundi ntibazigera bashishikarira kureba ibyo bihangano bishasha. Na shishikariza abarundi ro gukunda iby'iwabo bakagerageza kwambara iby'iwabo.
muvuye muri Tanzania ego bon turabonye muje ariko mu kugenda benshi ntibabimenye cyane ntivyateye no kugira ngo abantu bamenye ko hariho team canke yuko yagiye Tanzania ariko muraje en plus de ça muzanye certificat muzanye na award mugiye kuri kugira ngo abarundi bashobora kwitaho cyane ivyo vya fashion en plus de ça barahagarika kuza barambaye amapibero nko mubivuze. Ikintu cya mbere icyo tugiye gukora turagira ngo dushishikarize abantu ko kureka iyo pubere kugira agaciro kwiha agaciro bareke kwambara ibintu abandi bambaye bambara iby'iwacu mu buryo bw'uko duproduce impuzu nyinshi hama tugasaba n'ababishoboye ko babuza izo mpuzu kwinjira mu gihugu kugira ngo abarundi bashobore kwikunda bambara iby'iwabo. Hama icya kabiri ikindi abarundi ngewe navuga ko abarundi baradufashije kuko twahawe sponsor na timu twajyanye na equipe n'ishiramwe rya Wasiri rishasha. Wasiri ni ishirahamwe rifite amataxi akoresha GPS. Urumva abarundi batangiye kutwitaba niba twarababwiye tuti turafite igikorwa bakemera kuriha ticket y'abantu 10 nuko bakoze igikorwa gikomeye. Abarundi batangiye rero kubimenya uwadufashije n'umurundi yentekereza ko abarundi batangiye kuza buke buke. Murakoze bashimire cyane kandi tubahe karibu.